Timu ya Agacencwire ne mwarza timu zitandikire kwetebeekanisiza EMIZAANO ejobwe barukongera amani omukutendekwa aho twashikira kishayi cyabo muri shema twashanga abatendekyo muri mubo gukwatisa amani okwenda kusya abazana ha mutindo gwe barukwenda EMIZAANO yaza kutandika. The movement after receiving the ball, pass can and then you move. That's good. Agacencwire singire kikopo cha Shema district emirundi tarukubarwa hamwe n'ecyankore emirundi 3 baito mwako guhiretera basize kurabo kujwekera hihanga ecyo barakugira ngo nibenda kurwanisa bwanyuma yo kuzana ejo championship ya elite kikatwegesa ngo hine cyabancu buraburamo kandi cyatwerekana n'amana gutwine hateje training yituruho no kugira ngo twaza kuzomusokagara abazana bitu bona bayo ba training ngereje bakwire bakagasire umpiro gubarateri gubengurugamo Mwaka ogu turiyo kwetebeekanisiza ko wareba abo kwa training turiyo tujukwatisa amani no turiyo tuyo mu trials ntigeze sabasambi turiyo tugezeho kuronda the best players abara base kutuyamba kureba ngo twaperforminga kurungi mwaka ogu go mwaka tubase tandika kare training yitu tubasa kongeraho kwereza abahagize bitu amani. EMIZAANO nija kutandikira hansi haruzazo no kuza region kandi timwe zararebe nzija kujwekera EMIZAANO ya Uganda yona eri kuza kuba hari inter school hamwe na Nyakasura school abwa TV West nda Aloysius byamukama.